Wa mene kwaku anin kusi buadum afin nsem ni nkyeremu anin fitiase eni Ahenkan FM wati wasum na otwimo gane ya mampani na adodan kwaku fado his excellency ekasa na kasa na okanina ne se ono sabe opani bia Ghana kunya no babedi ya nyeso obedi age ensamnane enyeso obabedi edaye abakwasem se biribi atwam papa bi ba ya ne efe no mampani na adodan kwaku fado no free chabi enu no apoe mantemu enya no nti na obabedi sa akunya no nemmom na kuma so ade ne na hia de kese paa ne se ono so kakro betumi no oba beye na Ghana mpuntu esafa tabia ne yensa aka ne yekoso afentema pa afira osi sabi nipa beye bi wa meni na oba ye wa ye bi papa dodo na ewo ne nanim a opeso osan ye eno nam so ama Ghana mampani na adodan kwaku ado na watwimu ade adesrade ato Ghana foni na nim say obi bia moabi obia no onfa moa aban sade be aban betumi aya nneoma safata di mpuntuo ni yedie ebeba Ghana ene timemfo wom ni na omampani na adodan kwaku ado edi nsem atudwa wa abia na yenuanom amozlamifo edi wo da edo ada a wo mu disade no omampani di nsem woni dada atudwa ne nkyeremu ene sade okano no eni. As you can see, we're beginning to navigate the turbulence, with our economy growing by 4.2% in the first quarter of 2023. The currency has seen some stability lately, and through the Gold for Oil program, we've seen the stability in the prices of petroleum products as well, all of which are helping to bring inflation down. Things are getting better, and will get better, I can assure you. Muslim faithful, fellow Ghanaians, in the spirit of ease, I ask you to continue to support the government, your government, to deliver the needed progress and prosperity that we all see. I said at the height of the COVID-19 pandemic that we do not know how to bring back lives, but we know how to bring back the economy. I stand by those words. Inshallah, we're working to restore the economy to full health, and inshallah, we shall do so. Enadano. Wei aya Ghana mampani na adodan kwa ado amozlami fodi wamo edo adano ne afolebo a wamo bodi nyankopon ayede ya yode kire anuanom eno mampani di nsem etudwa na Ghana mampani na adokro ya na watwe mu adekase ekoso ewo mfimfi manteme ko wiase no manfo eja egu wamo chema odu nsa fa kofa nkofo hu ba bibia nneoma betete no wa waninje eno ayase not by election ekoso ene se wamo to aba no wie na ansa na aba no bekoso mpono ene Ghana mampani na ado ekacha ase not for say aba ye ba betuoi monhwe na montuma nipa ya tuwia enkoba se bia ena de bia na kotin sensem no ho wasem no ho nsem bebre ti se dwobu akuratu no na enu nso nkotwempu nto nsan enu nti omampani tu ase not for ni nafu se abena mo ba betu no owura James Jatukosin endizini no ne ho nsem bubrodo nto edoso papa enu nti ni papa mu ni sade be ombenya mpunto ntentem no omomomode anto aban mo owura Charles Poku a oje mama NPP ni ezanzo no de ne ho so sa abrebe ne nsem ni Yeah, Baba to Abe. Now, if you saw the way a Bema, if you ever buy a bra, no dream of no. Yeah, poor girl, no Baba, I have a sumbo. Don't be on the Nassam, Baba Hamilton. That time, yeah, newspaper move. I say North MP say, I say North MP say. Yeah, but here, yeah, poor girl, Baba Yedma. Now the fiancé of every Baba Yedma. In some, put the fiancé about to be Baba Yedma. And that's what I want to hear of the Samo. Mamma, yes, I'm from Solu. Mon père au pire. Oba be ye adwuma e de oba be kina ho na kina appeal court or kina supreme court or kina high court ya no be ya hwehwe me ba sa me ba be sramo ta ba mo ba be toyi mo to aba eyi yo betumi aba na se be dwamu a be ka aban no ho e ma aban no tutuma aban no eye wo ase no wo betumi aba be toaso. Onipa motini ni aya Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan kwa ado na semkro ya honam so ama kane Ghana ye mampani John Dramani Mahama eyo mampani na adodan kwa ado ano se ensema oka no eye ntro papa ono to kacha ase not so he
de omampani nanado kan ntro kase pa na otwa no se an owura James Jachikwesin owia no nsensem empo ebetumi di na kowie wo ayi prison enu ntimo mo nto abama no o se ntro kase pa ono so de ode wo no eni Omanpenye ntimi bedada se nofo emma omondwen se sakande die ene Jachikwesin die eye baako sakande call prison because odintro or the passports ni sie Jachikwesin wanfa passports ni sie ansa ne beto aba amano e wase nofa na Canada for agye atumu se wonye ye man ba biu enti no bone be no aye ase nofo abato amu betui enye kwa enye abato eye to say abato ayato kane 2020 2016 2012 2008 2000 enye sa abato ni bi onipa amotini ni eye kane mampani owura John Dramani Mahamo no so ene tu franka ama NDC amanyuku no Yankwa yanim ewo over the week Kasiebo no emwabusua ansa na asin of by election no ebekwaso no eni ahemfu binu mu a wonom ewo asin achia no ya eno wa asin of district ni mu apoe mantem amfifi mantem abusua wonom keka wo mo nioma bubo mu papa ekeka mo nioma buo ebubo na nioma keka bo emu no enye na nano mumbro echese womo kanche pa womo kanche keka nioma bubo wiem na ahemfua ewa ase achia no ye no ewa fifi mantem wo no womo asem nyina da nyina ne tentini ne tiatia ne se womo hunu se eni bibifo betimi atwa fam na by election wo mawiam enti womo frafra abosom a won patam aso nyina nsori o sene ebeya eni bibifo ntimi entwe abane mfam nkowia abanu emu ho eni achiam ya wo hwegu nsa no yentie no Ahenkan FM. Ani awutie ye chiame de ma ahemfu awonom ewo asin achia no ya eno ewo asin north district ni mu ewo emfinfin mantam no ya da so a ewo asin north na wotwetwa mi wo na wo nsem edi ahimpa ene se wo hwedwem bia na edi ahimba echa aba efiri soro beto fo mongamfo me na mho fe manfo gojina ogbo mu dwa emusi ni twafo emu anyomtofo mu na do mu jim eye campaign ewo asin north emu MPs DCs assembly members agi twi enesa ekwa na nya de 20 Ghana de na wotwetwam wo mu gidin papa na wo asin north ye no ansa na aba ne baba na wie ya obia eni so tene wan no ena ohene wo asin dansame ewa asin north mensin mo okofo Dr. Twum berimo otosoma akomaku enum edi tudwa kire se ebo ye osidi wahui ni yema nka mensin bia nkenya by election osi by election e ba ye aboa wo mo papa titru ene asin dansamefo osi aboa mo esanse NDC pe NPP pe entomunwenu na aba ayemfu nso mani atepa wo mo ni santi wo mo dio mumienu na tu ententenani no ma jomumienu ni na enti ohin chema osi by election nti NDC for tumi besisi ayi oba asin dansamea
enyina ma hoden light ebo momonten a ewu ni na no ndc fo gina wo mo na so asisi ni na ye ni na kama amedo na joba dansame a se shepe enya no nko ndc kro yai ase not nti election yinti wo mo san so ebe ma wo mo cement bag makomako aduosun 70 ya na nya asem ketwa ohina wo no mo san to so ka biem se afi uba npp mu nso a wo mo so ba election nti wo mo ma wo mo cement bag makomako aduonum ena afi dwumadi aban de nsaka wagya to ni na no ase not ba election nti wo mo de mo sa be ka eto so tita eye ne ntantan se de mo bibrekunam na kire se nyamianum ni kro nie ba election die abua wo papa ni njire mu ni by election NDC na di kan bae omo bachaye cement 70 bags omo abaye ye kromanu boxer wa ha nyina na ahyehe nyina no o ma replace ni nyina ma ne okroma nyina ye sren di na kakra na MPP fo anso bae omo so aba ba se bossa so mba me ya cement 50 bags ja me cha de anura na cement no aba bedu ye department aba no de NDC fo amaya cement MPP for amaya cement NDC for ababaye ya light wokroma no nyina MPP so atwa the project oya no so by elections na aboaye pa because ye nim say sa cement nke ya zanka sa pops ya hye dada about 2 years ni kra no obi amfa ne sa mekan ana daba ground no so ano so ada oba say get to 2 years a contractor no ensi ho kra but when ni buy no ana ama contractor no atumi ababa ya ma ati aboye Ahenkan FM wei eya sendan samehene doctor okofu twum berima otosunum ena motenene no penia wano so ena kofa Liberal Party of Ghana LPG amanyokuo no ebaye eyo owura Kofi Akpalu wano so ase no fabatu ehun senka enyina hu bi ka se New Patriotic Party NPP amanyoko MPP for no any National Democratic Congress any DC for mienu atani ateke inkafwe ajabo su ko ba for mienu juma wo mabedi e wase no for no enye juma ketwa wase sika 1 minute bia na enamu sika NPP for sa ayaba fu sika ni bio wo mabe sane agu ase no for ansa na by election e be kwaso no papa ha nani a wose nani mpo asoso bia asanti wo ka ne se de ohu nya se bi ha nani sa aprenka nsema ani ni mu susa na wo ka pa de ohunu ya wose sika MPP ni NDC fo abehia gu fam awo ase no fo afa ne fam sa no ya keka sika ni nyina bomu ebetimi asimfidi djuma mako bebeye aduasa tete ana adiama Ghana for fact yankasa mua aduasa ana kasikani ya kabo mu se kumu a ebetimi ahwe edi se adwuma na nka bepre adwuma ama maburu nso anya bi ayo wase ukwohwe baabi pa aswani NDC fotimi kwaje akwankwani asibitna na sikatuwe pipe MPP fonde som no mo abamuti se sikatuwe no mo gba wutu kum chase emu oduru pa sika wo so makwahwie wo ansen no fo no enya asem keto se bi mu eton chance dan na bi to cement se no hene kan se wa wate wasinya se bia wa shada no woka wonu ana ni gani fili gadochi wasin kwafo na bese sika papa na so mo kwaswa di se adwuma we ya ebe ha Ghana nti wase abatro na kwaso no he se be koya ma MPP o se be koya ma NDC onu obehunu ni se enya timamufo no asen no fofo na adwuni mu no mo to aba na ebom sika no ne niom no behwie gu ho na ehom kutupa ena mo de koto aba no ena wase wate sa MPP fo ne NDC fo ni bi ne nam se yan se sika bia waso amotwa wo mo boa MPP ni NDC o ma di o man na wu o ma di o man we ya wu papa
both MPP and NDC eti sika omabetu ogu sa constituency we mum omienu no ebetime esi factory mako 30 ewa ha sika omasa no mese obetime soa amane ne abone deso ne sika taso me fu gleo ne ze bia aguru gara taso ofiri on manu asaba no babeje enchene ne magiki no sika no matu biagu cement ya cement factory dey abekuru mu a constituency bronu bia cement koso chance dai babia MPP che na NDC che omumienu edwon bedi ni hanu manu no abos ketu no ateke owura no abos ketu no ateke o ma twes kapa sika do ma twa bi pa MPP and NDC obia no odwaga say on twes kama obia okromu a twes kapa na anopai sika o mokun because share no asese ya bam sika di o ma twa so what is sika tuanus ewo mu bubotu sa ten sika nkwa IMF sika no ene nkofo o ma report o ye o ma betrafie nipa wutini kai ono anakofa Liberal Party of Ghana LP Jamanyokuo no ebai Kofi Akpalu aka Someha opeye nkonko afi weni na chino abato ni sunsan so beto abonten wa abromoto abani wie nano benada June bosmene da tosu adionunso na ebianu so atom wan tisasabi kwinsa ne otunufo ntie na waboa sabsabu didi akafra wafefe no huni na nkwada ehuro no na no hoda deja na deja daso setam oye ne sa nani so te ne papa ana school ni otidemu tonko unyane na oda acha odi koto amani tunse kaw ana odi abajam no ansa ne nani so beteno ana abu odwan a wa na adwen sa oba ncha watu obedi oye ne den se wamfa bibia mo no pa opam na okọ beba enti no oye ne sa ne nso atene wan ti nano benada we mu di omo ya no MPP ni NDC omo cheska cha cement chance dan enamu nsuom tese ya mebi chini osmempe krati unze ni braba ene de ka kan na no womani so atom wan sansa fi de efuto enza cheni pa chanso hwe woman nso hwe nto bia ni ada kama na abato nsunsu anso beto odwa no nano benada no isma etiase se onipo ogina mu ma NDC amonyoko Owura James Jachukwesin enya abato no mu empim dumiensa ahanu aduana num anu no ye 17,245 votes eno nyan ekogina ho mchichemu aduonu anson echipo enum aninsia 57.56%. eno Owura Chasopoko no su gina mu ma NPP amanyoko no enya abato no mu empim dumienu ansia aduasa 12,630 enu su kogina ho mchichemu aduana mienu echiripo baako aninum 42.15%. ena maami onu su gina mu ma Liberal Party of Ghana LPG Someha na Someha ani wura kasa sisiei Madam Benis Anyonam Sefenu onu su enya abato no makomako ediwotwenso 87 vote ekogina ho mchichemu hwe echiripo mienu ene nkunu 0.29%. na anu na twetwefo panyinu ma NPP amonyoko Owura Justin Frimpong kodua kasa na ochese o die asie ya wo mantumi ani nkunim no enye no wanwa esanse every pank oso munyade ye campaign kofom adi ye adwuma cheche nsemu bodawru no ose ebsa abre ni nesua enunti enema wo mo candidate Owura Chasopoko wantumi ani nkunim no. This is someone who won the seat from us in 2020, and until the Supreme Court made the pronouncement that he could not hold himself as a member of parliament, he was a member of parliament for the court, so he was definitely popular too. In terms of reality, in terms of what happened at Ahenkan, I'll concede that there was an element of sympathy that went to his way. Several propaganda message from the NDC also did a very typical signal. As a party in December, right after the mobile elections, we didn't have enough time. We had to go quickly to have our primaries to elect our candidate. And yes, Chasopoko was elected within the shortest possible time. But the time also against the timelines that he had very short. He couldn't get the time to market himself very well. So it is true that yes, we couldn't market him, but the time was very short. Owura Justin Frimpong kodua JFK twetwefo panyini ema NPP amanyoko nenene ena muti Yankwa ya nimu ana swanfo wono ena hwa ma ne bonsab so
aya brashe bedwani a wajirem de madehia wonu mo afo asa ire bia bato mpeso so ni manyafo akwadwo pon kroma na watwi mu nso de tudwa ya no wachirem se agenda 111 no ya ka se emu adio wotwe 80 ena wonu egusu aye ni gidigidi enche bia mbeto wo nsa afiri ho abusua agenda 111 na nado dankwa akufu adoche ma piesie August bosu minimu ne da etosu do nso wa fempinu ne aduonu ba ku ni mo ena na nado hye abose wode bosu me maako du wotwe 18 months ena de babesi sa hospital 111 no ewo district ahudro mo na timi aboa ma COVID-19 ba ye be kire nyansanti ye betimi ada ye ho so ne ahwe na apomoden samagira brane ye ka sei ene ba bia wonom ade asokọ bo fam kwen ya wo mo sha ase de sasem wetu dwa trede asante mantebe ho a ya se ba bia aboa no ya chechire ne hwan ye gya no anti ene na watwi mu ampanifo akogina trede ho no mo a ya wonom ekire mu Ghanafoɔ ba bia asese agenda 111 no ne ho nsanka ya kwa koduro anumu ena onimanyafo akwadwo ponkroma edi tu dwa kire mu se empe bebre no ya chemato kakra bi ewo aban adiyom na agenda 111 musu chemato no ne se ensase na ensase ho akwatwe nti mia bi won ma se agenda 111 because o manya ensase nti ya ka se de edio watwe ene wo manya biaja emugusu pupo na ya ka se so contractor for de ebi akwadwo papa kukwasa as oye as ojai motro mojo star bi na motro mojo nso kra de bible say yamfe wa homache ko entungu na ye ho ntoye nti ya ka se sa contractor for me amiensa no ya fi wo mu agu gatem. Targets 111 projects. The brief I have is 88 are currently under construction. It's grouped into 8 zones. In those 8 zones, you'll find 54 projects. We have visited 33 sites so far, and we thought that today, coming to Trede, which is where it all began, it's important to showcase from Trede all that has gone on so far. We have also provided you with the reports of the sites that we have visited so far. The majority of them that are doing well, the few of them that are behind schedule, the ones we've had to terminate because they are behind schedule. The expectation was to finish within 18 months of commencement of work. So whenever anybody started work, the view was that within 18 months they were supposed to be done with it. It's nearly 2 years. You see the progress of work. Like here, I think it's above 60% or so. They have explained the challenges that they have had, some of which have been addressed, and we continue to go along with the expectation that we will be able to complete these projects within the districts so that they can serve the people and serve them. Nipa wotini kai ayaswafu wono ada shama ne bansam so Minister of Information sanso ya mrashe bedwani a wogirem de madehia wonom ewo afonse ayirebi abatro mpeso aso ni monyafo akwadwo pon enkroma wo empunto nsem ya ho enam so amawura baako a opeso odinkunim sare bi obetumi agina pre abato odinkunim akomra shebjefie amadehia ewo tan abeto mpeso aso oniminyamfo afo manu Benjamin ede atudwa se obese na ban papa opeso unity ewo NPP mu na osi NPP mu na oba no se bia se so ni obi nam na se ohu bibia nye oho na wanka na ese nipa no ompe oye na ono NPP ni party enu mu nti na oba be pre MP no na wahu bibi o ma o ka cha ban saban hwe enya ho adwuma di wahu ni se osi NPP party no ede ahye ni tim se ai titu ni a stronghold no te sa achimo dan sei wo ye dan wom se NPP bedin kunim te sa achima so wo ye dan wom betom NPP te sa okọ ayi asenema so across the district wo ye dan wom betom NPP o se sa stronghold so ani na no ubekom no na mu popra pasa te sa sabi obi ogba atodwe ne na ho ana obi otonfula ne na ho se pasa ana kwado pa bompa adwade se hoya ana oba wa fafro oba bewo se hoya nanim enu nti o se o ka cha ban se sa strongholds ya no na abato mpeso aso a ayi MPP aban ni nya ayi abato bebrebe no oso mo nko ye mpuntuduma ho no mu nya se stronghold da o ma tena se akom se gu o mo boti se de o ma cha se monwa ana o mo na eni o maja ato nanan mo se no mu twa da do no oso mu nya sa de no no mo so mo te sasabi empna foforo akọ ne mpna nchen ko yadwuma ho
na amanfo ni nyina so entoba na so mo tena ti din sam nya wat said mo hwa abanse ne e ka say strong good nti be di nkunima o se an hwa 2024 yantu wie no na de esi wase not no ebiasi pepepe owura afo manu Benjamin e kasa no na o sa to ne nsam so say yese bibi na twetwe mframa na twetwe nyum na de o kan say de esi wase not no eyensa na ho kese papa ema NPP amanyoko ni se e wo so mo sore waka eye mpuntuduma no mu jan se an o manfo beto ma party no o manfo beto essence o mo de party ni wo mu mogam ntino o se som de sanjo mutrimu de a ena o matipa sense se Ghana for de mo hu ni se ye toba ema mpuntu na emum ye nto se me party nti ana me toma party wenti enti me kwa kwotoma no mpuntu obi ankoso na oto enti o ka cha ban se aban no so bo so obu nwatwe no mu de a mpuntuduma no ensu e was our strong goods awodro no the issue free more as a stakeholder to the party the me catch empany for me catch o mamu ni nya ne say aduru bra was a party no dwene say you try one first 4 years a obeche mpuntuo pepepe bibia bamu bia nya bi o second term obeyesa but ebekwa later party e was say aban no amanani ko ba bia okoye mpuntuo a obenya votes no kure wo mu ne say amanyoko na ayetene ye ko akansi no e abato akansi na ye say wa bankesi ma o cheku break 8 ne dia we wake up call I chere and say physics here ekoi mpuntuo enko ba bia ebeto aba ma wo what break 8 yenuanum we num na wa so NDC for we one you ebeto aba tia so it tells you say central government no eye mpuntuo nkro beto aba tia no na oye no kwa so the make can say we need to be strategic party no I was said this time no ye ma ye ni ko nipa oboa wo so ye to aba e mpuntuo ti ye to aba na so wo to aba hwe ba bia ye die be fi aba enye individual be interest or no be nyanti Ghana for I was saying about 2 years. Probably I don't care about me and puntu. Onipa amotini ni ayowura afo manu Benjamin. Opeso obeyem na shebidwani ewo tan abeton peso aso ewo NPP amanyoko nu edimu. Samufu openi adema insight da obakrata no eye owura ba kwa waji hinipa kwasi prati junior. Waden sembi atujwa ya wo kirem se no gidie wa aposifuo mu no ayere se tan eche aman cha se emu ayere pa no nti ono de wo gidie wa aposifuo mu se posi ni anu wati bullion van mu a awra ho samo to no an robese ya mojampa wa mutirimu da ma se huruye kwotwe abrantie tre de wura mu a twe no abule kuma fa make enkrabubu ni mantem na rahusem wati twe no twa da buoni to pe wa musika bi omo kwa akopenti asika wudi dia besa no dia wambre po de ya wudi ene ya wetimi asa ne wo bre no kra de nyansa da ho kaka na de wambre so de wakwa wiase de o wudi a hu be wansasa sika ukwa akodia ebesa ntem no watimi ahwe ho ahwe nyamyanim na obro sabati kwa boni nua tuo ya semwe be ya wra ho sempa ewo ya omanti asema Ghana mu ya wadabi ana sasemwe si ye na ye hu CCTV cameras hu phone ni videos awodura de ba ya na chese asifim ye pa awra ho abrantia wa wabusua wa ma na ne gire kura de chese wose onim kwaya fa so ani kun awra husem se to no se ni ku kwadwuma bia otam ni tuwa no bompa yaguso enso hwe de otri ni ese na mani hu doso ampa hwe ewuo kakra kente se akwakoto no enti owo wei na nam so papai etase kwasi prat gini a kire se owagidie ye pa se bullion van ho senka bebrebe na aposifo nam so ahwehwere wo nkwa rough ewu rough jeje o mabusua ho no jeje o mantotofe wankete boge ho no wogidi sa aposifo be pensam no pomasibre me wa reshemu se me tie bia Ghana police for bechincrofo na me ogina so maybe atwam ekuni pa o Ghana esutiri pa yeku bloku esutiri etutu ensuo na se e de nipa ko hye ho Ghana police for ye hwehwemu akwachi wo mu di se wo omukwachi wo anche bia no esan ku police ni etutu fompa de ni ko hye ho ye concrete wo no so a ye sidan wo so police for ye hwehwemu akwachi sa nipa kro nanse era asiama asudafo kokoko bumbo nipa kuma nipa no gota musuo ni age yina awie no aposifo
ene ko hu ni ko di boni na wo mo ko di boni no ko che wo enti media se me hwa post for record pa mi wa she mu pefe se dole omo ko di sa boni no e be che wo Nipa wutini nkai ayasamufu pani a wawa inside da ubo krata eni ya ube kwa ona wahwehwehwehwe ne space hwehwe ni omemu a ba bia esesha anhye woye no se muntwam na brofo ni nyade eya owura kwasi prat junior na busua wutini nkai ensuyiri Ghana ensonya age fipe na baabi yiri age fi na baabi yiri enam so amowura bia kasa kire aban ne se onya sikam no mo fa nye sa adwuma ne nansu yiri no etuo ntwa etumi yiri akoyi DC nuama aba enti no me baba kosa asem ni mu na ansa na wadawroma Empress Empire and Pub eya bia bia se oba bedi dwuma so ntitu na opensu a enmonyam wom ensu ade manipa so onoma wani mu nwu ase ensu a serve obi na sa odan ho na wokọ watiko enye odududu a ensu bia ensu papa bi saa no nini na akọ Empress Empire kona kache na kokwajibi omo na distribute awake mineral water and natural mineral water any ensu bia wo raba bia no Empress Empire womo any distributors a yenim womo dia the main distributors e wo dan ha entimpato so okọ ne nchen a enwoma ne boa edafom se team san se fi factory no ma straight near the breno factory straight Empress na eba ntine boa ne dafom ena sadie ye na pepepe no sa pepe dwumadie ena mo so didi dwuma Empress Empire me patro ne ndinsa so na enso boto water de oda na wada de tie ne se wukotu aton a ekwanda ho se wukoto no ba ko nso a ekwanda ho me patro ana so pe bia ope drinks ibi ope de alcohol wom ana de alcohol nim eno nso mutuntun bi e wo makati ahudro bia say yes Smirnoff say ye malt Coca-Cola ayi Sprite say ye ayi bia Black Rock ne nasifo ni nara oko Empress Empire wombenye bi aton kama ama Empress Empire and Pub me patro omosanso ye Sunday emutuo special idu kwese de bia nto chena sei emutuo special one be koso di wia na accounts ahun papa bi enkwan so di on zampa ya hyeda yesi envendi mutu na enkwan bi on ma ye de gumuto nani a asa utwini pons ana wo brighteni udi guso na ayo eni hoya we epi tu didia eno na mo danso enti Empress Empire and Pub oyo ho no aba town ana oni abusuan mo te odan weekends mo pese mo pie ko chele kakra monko Empress Empire and Pub monko di mutuo special kwasiada nye kwasiada bia no bo tim timpa cho monko no monko di mani nipa nso ye den hwehwe mo cha kwan ewo Sunny Star Plaza so free achim odan eko achima boaboa main road no so ehonom na Sunny Star Plaza ewo ehonom ana Empress Empire and Pub womo ehye me pacho pub no de pub no wo odan New Town baby ana first always sport wono ehonom na pub no wo edin da pub no so A2 pub ena Empress Empire and baby omotonton ensane enso no so ewo Sunny Star Plaza eno no wo kwantempo between odan ene aboabo kwan so ehonum na mo ena pub no baby obetumi ayi unsa atwitwa kakra achile kakra no eno so ewo odan New Town baby anakane always sport ewo no bibiania 0241 456 669 0241 456 669 woni Empress Empire and Pub empenfo ndinsa woso me pacho adwumakuo bi epasase ato wabi no wana botobio mu asase da ho na mode mo ton ana mode han ana mpese nipa ne je na mo mane mfie kasie bi no yeso adwuma ebere ni du a fama asase ma me no de wade ama mo penesa mo pesa ne ma bi sana pacho dwumakuo no wae krado papa sa wode han no sa wo ye ne den wae ready me pacho nti bomodin a na friend number we na we ni de tiane say sa asase ne fall between Jubilee Hospital eba besi Frontier Filling Station e wa chema boaboa between
baby asase ni de bia wo mani je ho frɛ 0244 878763 0244 878763 brekunam yewe ne hyew so frɛ no montonentem Jubilee Hospital so we yade abrana wa munsa yade doctor fo gina so tenten apre wo kwade ama ho nya fe bia na kayo bia a doctor fo ni nim de omoye enti wo nkwa no wo mo be prea ede ama ho na akura wo lab wo ho eti nya fe na benante yesi kwa ya lab wo dabi we die lab wo lab technicians wo ho ya wo kwa wo no be hwehwe mu agya mu de ben na pese ya hwehwe mu na yehunu ya de kora tete wo ni nyina wo mbe ye edi awesan so mo lab wo ho pharmacy wo ho no madura bomma se de oba wo fa yefu a antenenta no ko Jubilee Hospital wa wo mu bibia ba ya fine wa wo wie no suppose nenta ka kora na mu duro ne se fifrem na didie mu sa akwara ne banyi na no bete kama no nkoda ne Apollo Hiking International nkora ne de o ma me kwan akompom so de safanish jabo na sensomentio je mesrawo obu anu wanyem wa obekọ hospital ni wie no wa kra na onfa ne nkọ weyin onfa ne nkọ hwe na kra na koda ne Apollo Hiking International mesrawo ebasa ha dwen pa akwara ese ka de ne kọ baabia untimi fa ne kọ baabi na no ntin so da aduane bia obedi na fu a shen da chese wonu akwara ne tetie mu ono apomodin kwan so no unni hu baba enti no na unhia so bekọ postnatal care ewo Jubilee Hospital maka chiro se bibi tete o wakoye test yesi wanya HIV wakoye test yesi yade huhu bi wanya bi sese yade no hu no kra nya huhu bi em se hu ni ntam na de kwa enya huhu wakoye test ehunu bibi enfa nkotena akwankwa ni ase no mo beton me ka chiro plane omo beton pa tifa ko Jubilee Hospital counseling unit wo ho de wasam ko na ya pomuden sam a me se da no bi humi a na mawari sami na me se wawari sam de fa ko counseling unit wo na ya pomuden sam kwa o pa wawari sam fa ko antena fa ko no na so ya pomuden sam dia counseling unit no dia make na ya pomuden hu kwa nkomo no mo twetwe ho na wo ma hwe wo ya de no wasam a wo ka no wo ma penso ano ama wasam no so unte wabonten wo ma no nyo mo meka doctor for mu nim de wo ye ho pa enti Jubilee Hospital counseling unit no bibi chiro so a na wakọ ibu aya ma waduro bi hunhunu sani obenom ne ade ko no mu chiro mu kama wani prunsu tata eya wo ja eyi mpia kese eye clinic ho diabetes ne hypertension for no so mo clinic ho canteen asem de mekasa me kane na mipe fufuo nti na makwadi fufuo ho nti wan hwa me with 2 hours na be ka wi nti wan gasa ko mbe hunu sampa ya afo aduane no mo ye nya magi ne hwan fitan na ehwehwe gu stew mu ne nkwan mu na frem doko ya amwa na abedi awe ne wasanya yade no da bi wam de natural tete atempon kwan ye de no aduane na no nam so canteen de ye kejua pa udidi na wonum waduro na yade no hwerem eko insurance so ya adwuma ankura de ene aban de nyina wo mo Jubilee Hospital na kwankyere ene na kyira kwan enie achem dambu abokwantempo ne so amantra sam so ne so na behunu wo mo frezo 244 878799 024457 sorry 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 nani Jubilee Hospital for education komo obi ape container shop rent anu nti se wo bi a ententem ya show ya kan sika na gunsam wa enya na oh enya ma me 2 days bi dabi enti se wo bi na wakwa ho pe a aboa kosi asene opede ewo ekwan ho enti se wo container shop a ewo kwan ho pe a
Mr. Wa phone number 054 59 50502 054 59 50502 na mundia no kama afi abusia yantoa anwume no nsia kan kase na eya kan kase a fiti dwoda besi fiada nsem sisiye ene yesan abo akiri amawo Ahenkan FM what wasum bomodiafo adwenkyere 50594848 kafra science ye de ofroba atomitim na dimachu Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM kwami asanta daruma watam yatum yopo na do adwenkyere no afa ho afi nsem no yenko yanim Ahenkan FM ene da ono what wasum mna hyebodwani ma de hyewo atwema mponua abeto ampeso aso osanso ayedwomtani panima aginetukwa wo Ghana mna hyebodwofia wo mohwe enwuma ene adansie so Chairman ma Works and Housing Committee of Parliament Odumnyamfo Isaac Kwame Esiama penyini dia tudja se omai konkro Ghana akwesa ade bi ye tipaye na so sa tipaye no ye nya obia ase ye hu kwan ya fa so asia no kwan na wiase so nyankopɔ si nchan a sika eye bibia na nu no Odumnyamfo Isaac Kwame Esiama cha se sa asema okan eye nsu yiri ensu ogi fi te se sabi krama kogina ba bi logo ne nan ejagu won ma ensu be yiri wo Ghana ensu be yiri wo baabi enyi wo baabi kro be yiri akofa DC e wasene asene DC ebefa no Onumnyafo Alex Kobna inkum ena ensu na aye no ayina kono wo papa na ensu yiri yade bia ha adwen chese okọ dan aboabo asene manso enkran okọ Western Region ho bebia ensu to a etete omanfo e wo Ghana odan kra de titu ne ayi medefo tiase nyasem kito enso ni yira se bodo eno no owura Isaac Kwame Esiama se sika ne edie bibia na we sabani Jessica mtise de Morocco fo Jessica mawura akansie mu a eno mo ball bo agina ne naso pinto mo boy to tise de yesu abobo na ose abeboa ma ensu yiri bebreba etete o Ghana no yetu ase ento onumnyamfo Isaac Kwame Esiama aka che onumnyamfo Ken Oforiata ohwe Ghana sikasem nyina so se onje sika na wammoa ne nsa tse de obi awu wammoa ne nsa no onyem ne mfa wura ensu yiri ene omfa nhye wo mehwe adansie ne nyuma so no womfa nhye mo nsa ana baabi ode fe be bia no womfa mfa ne ensu yiri bebreba ensu otobia no manfo nso gu gem no yenhwe ntu ase ne sika ye Germany wurewurem ko enwoma odromu a ebeboa pama sansu yiri aye dadwene no yebetumi atu ase. Mr. Speaker, after when we are prioritizing areas, flooding should be considered. The Minister for West House, right now, my suffering. Last time, for example, he was giving only 80% of his release. 80%. Only 80%. So how can he work? How can he work? So, Finance Minister, please, you are here today. I'm happy you have been summoned here on this matter. Let us address this issue critically. Because flooding is it costs so much to the country. Mr. Speaker, as I did indicate, I have tabulated event. May 5th, 2010, Central Accra of Vancouver flooded. June 10, 2010, there was about 35 people were killed in that incident. 35. October 14, 2010, floods displaced 1,000 people. October 18, 2010, floods submerged 55 communities in central Gonja and Bupe. These are documented. We are living in floods. These are documented. They are there. November 2nd, 2010, floods in Accra. February 24, 2011, heavy rains in Accra. It's been reversed all these years. As I said, it is like the late 1950s. So what have we done as a country? Mr. Finance Minister, the ball is your fault. Please finance the House Ministry. Let them have the funds so that they can work. Onipa amotini ni ayonumnyamfo Isaac Kwame Esiama ono na akọ Ghana mra hyebdefia aginetuku a wo mo hwe etoto nyama ewo adansie ani nnwuma so Works and Housing Committee of Parliament ona e chairman Jemteni Otiano ena osanso ye atwema mponua abetompeso aso wo mo mra hyebdwani na esutobre ayewamwei eni obakona ekofo bibra party ne edwadifo a ewo achemda sese ya yo market nso mo ye pa sese ya mo ko manim pa kakakra behuan se market no ma ye wienti wa mo ya market nwie de na o mo bra papa wa mo mugu akire ho no muton ade ntosu anyo mako hwentia pa prebentoa nya doa ne de keka ho no wa mo bra papa ye maame no mo agya wa mo bra mo ma de ombedi nti o mo bra yi
ensu tobre nyina da maame fu atitim na obekọ no mo to ade a nya sam keto obu okura no asika wo tia koto raincoat no sa sika no na odi kotua school fees okoto book okoto mindset okoto ba ku yo mo draw so drawing board chese enioma da no so wo akwa akoto ni nti no ensu ne tobro no kura won tintu obekọ no maame bi ni triwi nyina tete ubusa no se ensu ye to gum se ya na tete oh nyame nshira ma enti ania ensu tobre ma bi ji wa ho je na pa wa che mo da ne patem nya ma ne nko aso ma ni buon so a omso wodwanim na so ma do aso nti no ya wonta ante wo mo enkanti ania de hia ewo achemo dan adwom ania wonom achedie bi kwama wo mo na watwimu ne sen assemblyman na wo odan kwanta ya no ewo Brem Central Municipal Assembly no wapo emantem ha ene assembly members bi a wo Brem Central Municipal Assembly no mo eka mo ho ebom keka wo ma dwen sisi ani kom toma ehia ene oni bonyamfo Clement Atefa Tubotom electoral area assemblyman mu nyina ka ho soro da assemblyman bonyamfo ya wadu Samuel mu nyina keka ka ho ne nkofo bi akeka wo musika bubo mu ama ene na watwim wo mu nyina to sante eko achemu da adwom na mo kwa mu kura mo nsam renkotu mako apem tasen ene wo mo de kwa ye mpem baako ene ja wo mo de kwa ya mo de kwa ma adwadifo ama no na aya onibonyafo Dennis Owusu Ajay dancer wono ade enioma no emma adwadifo ama no wo kirebu se emma bre adwadifo ni bi bre pan su to bre se ya no mo bre pan nti ene wo mo dwene ya hunu se su to bre mu de renkotu ben hia ma no nti ene wo mato tasen ede abre wo mu Jomo hai wahu se ni mame mfuta isono bro omuni shelter bia na temporal umbrella na omuse osane ma onomo Clement Atefa edwa yi ehye na se na onomo yawadu dodo na friend Samuel ono so de prapra ejomo ha onomo friend me se ye mame mo owo problem isoto boom nti almost obia ochinie na mum chinie no isoto omo hyase kra still no account nti se minya ye raincoat abebo no kra omo kan no e kan because se mame mo yini mbra mo bra ni dwuma so almost dodo na wo hanya atoba beto 1000 pieces for some new data minimum number of people are more better 1000 pieces wo hanya ye ne ahema for ni share omo nsi gina omo nsi people say omo do ye 100 and 200 and 500 enti omo che 1000 ni we are omo feedback beba on number of nkofo a anso omo so na ya hwe na ya behwe omo so nyame adom na se so bia so de aye mabiemu ba anso omo so de aye ba na ebe Nipa wuti ninkai aya assemblyman na owo odan kwanta electoral area ya eno ewo Brem Central Municipal Assembly no emo onimonyamfo Obin Dennis Ajay ena yateninka densa na edwadifo hima so Madam Agatha Mrs Agatha Ejiri ono so eda se Oliver Twist de bia ye pebebre enti ono ne de ebu akamti yankwansa foforo so ma yamfansi aseni amfa manfo adwenkyaba wo Facebook live ento aso emaun na Facebook live no me ko ni Ajay Kraku osi aka Papa J omayado na I am a polling station secretary for Sea Light Electoral area and my vote is for erade okay ni Ajay Kraku yate yadase osi ohwe ye pa nemum ofa be onyara we crackers tina odi aba be wuwom no osi onde ohoma Dr. Baumia yate na na akomia akuamoa boatin ewo Ablekuma Center ono so say aka Dr. Baumia is coming osi nchiasronko enkonfama ye papa womu tie de bi otie ntina de bianso ono so ya ne campaign wa no yate osi ochia ye pa na Dr. Baumia so de wa sam ya wa part said your man banu for twani gidi ochia deputy CEO Emma Voter River Authority owura engineer Kenneth Mensa Arthur osi ochia ne pa master planner Junior Kentampo ewo ono so si ohweyen na aka Kentampo BMW meso de ho
si e to ba ni wi a me so be ko so twi BMW a also mu tie pa na Dr. Bawumia is the best candidate to lead MPP into victory come 2024 ya tie da sinti delegate for no se monam ho so also mu tie pa ATN so Nasco fufuo enso say no doom so again emma NDC enada esan say power to me na no mope ti Dr. Bawumia de ono no mope on ntoa so emma wo mo nenso ne de odi aba be wom eno no Nana Kwame ochire ono so o hwe ya life Nana Kwame ochire se o hwe life pa enya sem kuma akura nti Nana Kwame ochire ne de odi aba be fam eno no na o hwe free mfa okay Nana Kwame so wo prime college that is Kolebu NMTC e hono mo na Nana Kwame hwe life free ye da se papa ono so ne de odi aba be fam no okay fancy anumsi bibi o my me wish birthday kobra na me wish okay ani abusia me wish me birthday kakra ha happy birthday every Kofi wo USA abrochi mem oze edulachi pa Kofi wo US abrochi manimu osene maame awodone pa woni ne ho agro sweet mother maame mata yeboa na osu ko old town a edi a nkofo dinim ne maame pa eye ya mata oda old town eti oda old town ma ya mata happy birthday mami was swag na me hwe mami pictures pa me so what Kofi mami di ojana so na mami pe life yeso wo pama de kura ka ho ono ye ketura wo san so high canopy mami o ye tough ye too much enti ma ya mata wo odan old town Mr. Man ho na wo tie Mr. Man odan old town ma happy birthday Kofi se men control say odo style bi enyawa enka ondru baby a wadu nti Nyankopon enhira pa onye okese kosi se obeye kese pa ena menso menweshi medie na yenkoi na ye omo hwe life no ba ko the message fa Facebook live bae na o kire se ono no owo prime college eno ne Kolebu NMTC na se bia tete wo ma gia won wo ma hwe nipa za abro yare nurse fo no hono na wo watene ne mpa Kolebu nyasem kitwanza be wura nyasem kitwa na yawo o kire se last week koso na wotwe yamu na nya fedi agro kra nyasem kitwa kra o kire se ema ne mema ne comport wo mo yema ne ye fe ya kono no o mama prime